Okey, apa sana? Tuan puli kini kikitin ke bagi orang. Balu Joseph ula pensmai ni kikun shinrang Israel. Uda ong. Ublay shisha unun kmi epi. Pat pin lam no artet yikis ing jonga na kani kari. To kani ruka jingkeren hang ni. Nadangi perkat naki rukom bu pentin. Pensmai yikikun shinrang u Israel. Kimis para amad u. Hmm. Jisim perkat. Kikun shinrang Israel. Andre hang ni ru kadibania. Ikon sedang Israel kim sakut tang hakitu ki khat wei kan yu Jacob khat armo. Henry ka kan thup ru ye ki pateng ki bami naki ki bai dia dan nang ki em ha kai ha kani ka por ka bau Joseph Koren. Nong tu bunya keren mentan ha dekat ke ba ar ko sawen. Hmm. Yo ba dong kawan kumju hi. Hmm. Ti hang ni u Joseph u ban biang ye ka ei ki bu ong ha dekat bu ar ko saw. Ha dekat ke ba ar ko saw u blai shisha unon kmi epi. Hang ni ruang ublay sisya unwan kami ipi. Hmm. Jing ban ni kini ki ar kantin kamut kata ka jing kular ka jing ublay kan long ka batikana kam dei ka basu ong na ubri. Hmm. Kila da jia baka poi ka por bakal jia ba ublay unwan banyalam yaki na kari Egypt ubu pade kum ka jing kum sma yaki kum balong hi kupa jubu bakin ra no istik siing ki jubu na kari Egypt. Kadok kalau pun put maka kendong. Hindi kis ing te kenal bandra na Egypt bat bandit. Apa ki phais kari jongka jingkular. Kita kalau ke kentin jing pensmai jong Joseph ikini ki kun cenderang jong Israel. Hmm. Kaka jingbut ke bakhamyar kan. Hmm. To kan ni ke jingra ikis ing te kalau iwan ibu atau ke jaka ke belatep iki kepatemen ki jong. To hadu ang ni te pidan ai wat ong. Kani ke jing ong pen lam no artat ikis ing jongan na kani gari. Kini kentien ki ay ke jing syai ke syai ha. Bagari ke bagi syong menta ke Goshen dari Egypt. Kadai tang ke cakari dengan sipor. Parkin hapan lai mi na kani gari pan lai cakari ke bau boleh ulah kular. Ya Abraham. Kari ke bau boleh ulah ai. Ya Abraham. Kau mut kari kanam. Syu ho bai dei wat kani ru. Kapen scam te. Jing pen scam hang ni na ki kentin jong Joseph kalau uni ublay uday ublay ubasisya. Ya ay ka ukular pun pendap ya ka. Pak Joseph u scam ha kata. Namar ka jing Hmm. scam how di ublay udon ru ka jing kermen kis ing jing uru in num day ban tiya sa atari Egypt. In ha bani Hmm. phai lang chatai wala da ka men sim kam im shu akado akanika kendo. Tung ye jam stu khot ko arpon re ko blong ko khat du ju kanika lenau. Kani ke bentam besar. Oh, Kalong kum ka jing hikai ka ba uni Joseph ula yo anu pa jong uten ru Jacob. hmm. Jacob Ukraine gini hiju gentian ma di man tep u sha ti kanan. Sha Hmm. gar ka ba tep ya ka. Ya ka kmi jong ka Rebecca na ta ta ti khmat mi kran. Oh, oh, oh. Te hang ni ru Joseph penang kami hiju ki kom perkhat. Ban penkular ya lagi jong ki bahaya mi men kimbo. Bayang besem badai ban ra in jong uru ban lek sha ka ta ya ka ban bo sha di kanan. Hmm. Kaya seriem agar kom berkat. Kalau imat kalau lam dong ba, kajing le kajong Jacob. Kalau kum kajing hikai ru wajau Joseph ani ko pon kajing teman jong upan. Oh, gede, gede. Penyejan itu dekat ke akun rimu. Hmm. Kumta u Joseph ulayap uba shispa shiposnem ka
kita bat kilakalan masla yu balabu yu haka senduk tap beriu haka ri Egypt ini khlong tangjing penkut ya kana kawai tu sepanjang Joseph kisnem kumtu kijing bunik samle sispa sipau cuma bentar kebadin yang dekat ke apun riu kekeren ya kajuk ke dustur ke baki ke jule Egypt kelan masla ya kan bat ke ba ni so tu nak ni long ba labu ni ketin labu ya ha ka senduk tep beriu ha kari Egypt nila nang perkhat bala da pulih ke ni mo bu ya senduk tep beriu kari Egypt nang but besadon pyramid kat orang ba Hmm. sesyar da jangkar Egypt di bendon pyramid dan ini Hmm. labu ya ha ka senduk tep beriu ha kari Egypt na ke benta banyo ban penne iktu kising ki jong Joseph kumba ulak kular apen kular tu apen semai umut mentah kadi kani am kajing sumar kising ki jong Hmm. long kerkom yetku ni itna ba do ni wai bu ya di kana na ki kana pateng ki bu yo sepanjung Joseph wan ra akadur so tu nak ba kani kat ko apen rib de dividan ai ya kebat ong ni Ni ngam don ni ai shu ban ong rei tang ka wei ka long ba ka sngi ga ba khat du ka jong Joseph ka kut ha Egypt hari no wei kan rei ba stanat pat ka long ba shwa ba un klat la de ban bu i ki kan tien ki ba shai ha shakmat ba u blei un wan pej un wan i un wan mi wan kmi phi mo i ko ni sra ba u blei un lam ki na ka ni gari shakari ga jing kulak ta gari ki kan tien ki ba stanat ha ba perkhat ya ni khana Jadi ngila ya Allah ban pendet ya kan kitab Genesis si baru ni ayu yu blai bengila la ban pendet ya kan kitab Genesis ka bagi keren ya peliu jinggut kumni ani ge skam bakalong ka jikatku na kamta jong pi ki bapet kum bakalalong ka jikatku ya gi baru amut bagi keren ya kitab Genesis labun bun sinamenta ka bagi keren ka bagi puson kam dei kebkut dan kam dei ke watang maka kajing bapai ya kitab Genesis. Andai kani kalau tang kajik persyang jok kajik keren kajing atai mensim makan penroi kan penseluruh di piru bapin smart mempulih ke kotba mampuson ya ka. But haba ublay uyarap di piru bapi puson ya kani kebentan kitab Genesis. Hila banyo sekiwei pada ki jingmut ki ban kampen kran ya kajing mensim jok pi kampen ruspa ya kajing puson ki jok pi sepang jong ublay bat nak kebentar jong katang lu ngin ayu ya ublay. Bat yai pulih ka ketin ki jong ublay kinsan kin roi fin kran du kan jishania ha u batang ha u hi tu kita kilong ki kentin ki ba ngi kwa ya kaban ai shafi ak bai dei bat kini ki jingi puli ki jungi ya kini ki kitab Genesis e dadai ngidang yo kerta sebubit ki biang ka ki jigar ku ki jong blai nginang ya peteng sa kitab ki babut aku boleh sibun kalian jangan nagaleng jongar usuman aku blei kerpang ya phi ki ba long we ni kinong yalam lenti ni program ha ka basdang kabar ngi aku blei kerpang ya phi ki parlok paro ki ju yesno bat ngi bat kan ni program ko jongi ka dorbin ka bomot ni poi shaka thong ga baning kong ga long bangila dep ban ya puli ya puson ya ka kitab Genesis ka bomot ngi laban ong shi volume na ka ni ga kitab Genesis na pendap te ka burom ga jingu ngi asu blei ba ngi kermen ru ba shen ngi nyo ban peteng pat ya ka volume ga ar kata ya kitab Exodus kani kani ke jing persyang kum ma ong ni pastor chkhman kam dei ka balong ka bakuddu la ni ka ladu ka jing patai andai nga ong kum uri upai ba ka ke jing persyang ka dei ban long ka kamram ka jong phi ke besno ba ka dorbin ban persyang ban puson hi
ban puli kot ba ban pusan hi shu shu bat ban penyar na lor ke ke ba pio an pis ngap dar den sai sin kubli shu ne baro